Martxoaren 25ean, Naro Armendaritzen Perlak pinturak izeneko erakusketa inauguratu zen Tolosako Aranburu jauregian. Bertan, 35 artelan inguru aurkitu daitezke, estilo abstraktodunak eta ikusi daiteken bezala kolorei garrantzia handia ematen die. Maiatzaren 7 bitartean egongo da erakusketa hau ikusgai Tolosako Aranburu jauregian. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say